monggo sadanipun sedaya minyak sarana ada beberapa pukul bahwa akan merasakan syukur dan asalipun Allah Subhanahu wa taala tadi berbicara alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa sehingga saya menikah barokah ingkang terang benderang hajat tasakur dan asalipun Allah Subhanahu wa taala sekaligus nanti utawi menika perayaan dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Wih, copo iki. Satu Muharram, satu Syuro. Mugi-mugi ndadosaken sedaya kula panjenengan seprawan dhateng sedaya keluarga kula panjenengan astu pikantuk kesehatan. Ning ning. Salah lah. Udah salah. Gimana Pak? Dia ada suarane ya? Nang baskom iki lho. Jual Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allah caket saking rahmat lan ngrasakipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Engkau sareng-sareng kita nurut dhateng Allah kali doa sareng-sareng monggo nyambar amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sayyidil awwali wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi kulli sahabati rasulillah alhamdulillahil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan daikirin ya Allah hamdan naimin hamdan yakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa anfari. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yakul khairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah maka amin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka an nab'ana fi hadha wa kulli khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli ilmi ya ahli khair wa al-Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah sallim auladana wa sallim dzurriyyatana wa sallim jam'iyyatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana iftah baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina fi auladina wa fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqan wa tawakkulan umurana ya Allah asfi ajsadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika nar. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min syakirin waj'alna min ladikal muttaqin waj'alna min kasyabirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na ghala'a wal baba'a wal qasya'a wal munkar was-suyufa minha ma dhahara minha wa ma batan wa khususan fi hadzal qaryah sesungguhnya
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرر يا عيا يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ya na'budu ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat ini berdialog maka bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtahibi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa firlana Mama ya wasi'al karami ya arhamar rahim tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa busra iki tambah salat busra Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa aula